man la Tikhir Naga Tikhir pado man itu koi bangke. The Tikhir originally were known as Tikhir. Man Tikhir Naga do man la kothawa do is Tikhir koi. However, the Tikhir originally was known as Tikhir. However, after the British ascendancy and subsequent annexation of Naga Hill, British altered the nomenclature Tikhir to Tikhir. Since then, it has been used as the official name of Tikhir tribe. Jonglakni laga olop koido jonglakni du kese. The Tikhir celebrate Nyi Festival, which is observed from 9 to 12 October every year. The word Nyi is made up of two words. Zong means man shil gekwe, Zong means shil, and then lag means sanctification. Nyi basically is a festival of sanctification. In short, understand Golela meaning Nyi la meaning to. In short, it is a festival of purification. The festival is also this Nyi festival is also one of the main festival of Tikhir Naga tribe. So itu mana Nyi la meaning to it is a festival of purification in a yes. So man bisi jadi aina jama guse rokise to solop refreshment kan panai nase to ikino ko kaina distribute ko itu nakura kide moi today I want to give time to short speech time to first mana pastor INFP pastor ke time ke and then secondly mana INSUB officials can get time ke and then after that if anyone wants to take you can take. And I'm so blessed to be part of this festival. Achi pisi kusi pai kana muibi inaga aise. Avni gange sai kana ekta muibi kusi na. I'm so excited to be with all of you. Aro achi moi emang ko boleh duiku na. Boleh be amigan nijor laga inaga amigan Eastern Nagaland machuti holibi amigan yade tribe PC ase to gonaba do hole inaga puri aro gonaba do hole achi first time ase go ase avni gambi to in the coming days to hole avni gambi ektam na inaga ekpa guri se gole do in the coming days pe manogan ini ai thakibo actually amigan ini chani jana hobo itu do inaga continue guribe itu ektam bhal guri ase kam do avni kan aro itu ekta aro ami kan idea ini hoye moido khonyak ase bolibi ini khonyak laga machutte bolibi ami kan ini sutu mutu inaga laga ki festival laga time de ami kan bi ina prathana kurible lobli karni hoyegna sob manobra 50 ina contribute kuri gana ami kan bi ina chole ase de itu nisna apni kan bi achi shuru hoya ase itu bra apni kan bi inaga kuribe ina kuri se bole do ini sutu mutu kam de ektam bimar hoye gana duk pai gana thaka ini itu kan bra ulai gana apni ekchun ki mutak kuri go pari de itu pura do ibu no hoy kokon laga try bolibi sangdam bolibi jang bolibi nijor laga identity karni do ami kuri ko lagi itu do moi ektam hop kuri ase ami kan unique kan bra bi itu ge do obsession na dake go kile bole nijo laga identity ekta ase itu bra itu ami kan kuri ko lagi itu ekta aro achi sopra jani ase ami kan yate Eastern Nagaland fellowship Bengaluru ko ekna kola bra kurado achi inaga akhe ase to achi ami kan fellowship ke inaga invite kurado ekta we are so happy for that to on behalf of our fellowship ami kan ikuti bole nai bolebi yade ekta envelope ase ki ase najani itu bra idia itu envelope to hole bisi bi nathaki bude bisi expect na buribe aro itu do hole apni kan laga
tribe ke enaga ti ase itu do hole ini achi pra suru kurina itu pra suru kurina do ena kibi awni kan bi ekta book register hole bi loi kana maintain kurina achi pra ami kan ina suru hoise de goina itu history thakibo de awni kan ge itu pra achi fellowship hole bi ami kan Eastern Nagaland laga ase de aro awni kan enaga achi ina celebrate kuri ase itu bi ami kan nimide ase ami kan so ekchun ge motak kurina chabule ase future ai boy khonya ke sabo inaga no hoire ai socho ba to sangdam je sangnam mano ge sabo lagi ina no ami gan idia Eastern Nagaland ko khan do hole ai tam mon mili gana ekta family ko kai phai hoi gana akide kam kurina chabola itu ase itia itu envelope hand over kuribule karne ami khan laga fellowship laga secretary ke request kuri ase itu hand over kuribule karne aro dia acha dia moi ekta fiber guribo aminan sop karni shout with joy to the Lord, all the earth worship the Lord with gladness, come before him singing with joy, acknowledge that the Lord is God. He made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is God. For the Lord is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation. May Almighty God bless together through this short reading of Holy Word. Thank you. First of all, I thank God for this time. And secondly, I would like to thank the organizers of this event for inviting the Eastern Nagaland Students Union Bengaluru for enabling us to be a part of this festival celebration. Respected leaders of Tikhir Naga tribe and our Pastor Pichu, Eastern Nagaland Fellowship Bengaluru, my colleagues who have accompanied me, all the invitees, guests and brothers and sisters of our Tikhir Naga tribe. I, on behalf of the Eastern Nagaland Students Union Bengaluru, convey patriotic greetings and especially Zonglagni greetings, Zonglagni salam to all our Tikhir brothers and sisters. Well, it is often understood that in this kind of gathering, we are usually attracted towards the food that is prepared, and we often tend to leave aside the words that are shared by the speakers. But I will not be doing justice to myself and to my designation that I hold if I don't share a few words to our brothers and sisters here. So I'll take just a few minutes, and in that balance, I would also like to apologize to the non-Nagas or people who don't understand Nagamis, because I'll be speaking in Nagamis because the union wants to convey few words to our Tikhir community, and we want them to understand it clearly without any misinterpretation. So I hope you will understand with that and you will bear with me for a few minutes. But before going to that, I would like to call upon our brother Sutimun, the sports secretary of Eastern Nagaland Students Union Bengaluru, to kindly come over here and then receive this envelope on behalf of our union. अच्छा আজি লগা দিনটো বেছি খুশি লগা দিন একটা আছে আৰু খিচা একটা হৈ যাব লগা দিন আছে কিলে মানে 20 জানুৱাৰী 2022 পৰা লৈ কিনা মহন খো ফালে এইটো নাগা মানুহ সব মানুহ পৰা আৰু আমাৰ নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট পৰা দিখে জাত বি দিখে মানুহখন বি একটা আলাগ জাত হ'লে ফিট আছে তাখন বি নাম আছে গুনা এনেকা জানাই দিয়া পিছতে আমাৰ নাগা মানুহ সব মানুহ পৰা খুশি পৰা তোকে আচ্ছা গৈ কিনা মানিছে আৰু এইটো তিনিটা পৰা লৈ কিনা হয় খোৰ ফালেতো
do especially ENPO, ENWO, ENSF सब दे affiliation program থাকিছে होली भी यादी तो मोहन इनका ग्रो कारण है तो इनका अपने हम अलग चाट पा बिसे दे आज ही मोहन तिखेर मानुहन बरा ENSUP की officially invite करेंगे ना दुख पादो आज ही ऐसे if I'm not wrong so itu करनी मुझे को आला से itu आज ला थिंग दो मोहन करनी किसा एक दा हो जाओ ऐसे अरो होए सब मन के माध्यमों पर ना भी मोहन लगा यूनियन लगा ट्रेशर दे तो अमान लगा तिखेर मानुहन लगा माजुदे बदी देश पंजे मादी की ना इधर तो आज बराबर में हम भी एक दा मोहन ईस्टर्न फैमिली माजुदे एक दा मेंबर हो इसी दे बुना अपने हम लगा जो ऑफिसर्स कन भी इंटैक्ट करें इधर तो इनका से तो आज ही अपने हम सब मन के तिखियो पारा करने इधर अपने हम रिकॉग्निशन पा लगा भी यूनियन लगा साइड पर कांग्रेचुलेशन होने जो भी चना ही है तो इधर अमाकान ईस्टर्न नागालैंड स्टूडेंट्स यूनियन बेंगलुरु खुली के ना या 2 साल दे 20 साल हो जाओ जैसे so 2004 दे बार शुरू किया मोहन यूनियन खुली ना इसे तो इधर तक आई ना मोहन इनका चाहिए था क्या दम दे दिखे मनोहन भी किसी चांद जीवन दिखना तान लगा बुसना फिलागिना तान लगा जाना तान की कंट्रीब्यूट करो तो पारे से इधर कंट्रीब्यूट करेगी ना इधर तक मोहन आई है तो रिकॉर्ड भी दिखी पाए से तो इधर करने में एक खुशी बाला पता चलने की से आरो इधर लगा ओपोडे कोवो बोले तो मैं लगा कुकाई निजोर साथी मिस्टर जेम्स तार सबसे फल एग्जांपल है तिखे मनु रिप्रेजेंट करना दा 2 साल निशना ये तक यूनियन दे काम करी थी से तो इधर एक से आरो इधर लगा ओपोडे इधर अमाकन very young and dynamic, well-educated person, Mr. Sutimu. So he is also one of our official now on behalf of your Tikhir tribe, and our brother Nimtimu. किधर भी आचे ना लगे विदाई मुंग की कितना यूनियन ये कंट्रीब्यूट करा मनो एक ऐसे तो मुझे के लिए इधर सब पुराना आरो इतिहास की ऐसे इधर कोई से कोई दो पहला टाइम देवी अपने खान तिखिर मनो खान तीन आरो हाथ अलग पहले बोले टिकटर ठगे टाइम के बोली ठीक बराबर आपने मदद पूरी की ना इसे अमान यूनियन के और इधर तो आपने एकदम फ्रीडम पाइसे लिबरेशन पाइसे तो मुझे लगा आखा से आगे देखी ना कंट्रीब्यूट करें इधर बराबर और इधर भी फाल कंट्रीब्यूट करेगी ना इधर ईस्टर्न नागालैंड स्टूडेंट्स यूनियन बेंगलोर लगा खिस्सा और हिस्ट्री बना रहे हैं तंगोर एकदम पाप लोगों को ना मुझे इधर आखा से यूनियन लगा साइड पर कोई से कौन जाने वो इधर मोहन अलग महीना पिछले ऑफिस पेयर्स का shuffle करो लेसे कौन जाने वो इधर टाइम दे तो आपने हम दिखे ट्राइब पर अभी president, vice president, GS, AGS I will but you never know so that is the hope that we are keeping on you so we believe that you will come forward and then be a very active participant तो इधर one is ना होए टाइम तो अलग लिखा यो बारे बोले कि ले मुझे इधर टाइम लो ऐसे बोले तो तंगोर से जैसे मोहन आरो गिटार लोग पावन ना चले ना तो इन्हें लोग बात हम मुंडे भाभी के ना आप बता ना कोई ना आरो कोडे लो जैसे बोले तो एक तो प्लेसिंग शेयर ना कुरान से ना से तो अलग आरो एक तो मिनट लो भी आरो एक तो पता चल आई पर्सनली मोई गार्डनिंग को तिखिर बोले तो मला मुंडे तो एक आया itu ki kosa ay बोले तो बारह मानो ना तिखिर बोले तो मला मुंडे तो 12 मानो पना से के लिए itu कोई से बोले तो मोई dia बेंगलोर 5 साल हुई से और इन्हीं साइकिल आई से individually as a community the way you are contributing towards the growth of this Eastern Naga community in Bengaluru तो मोई साइकिल ना हादो इधर अमाकन pastor ba के तो कौन सी ना Eastern Nagaland Bengaluru मौजूद है कोन्याक खान उदाई साल लोग थे फेस्टिवल ऑलिंग लोग थे और इधर मुझे दिखा दो तिखिर खान भी फॉर्मली इनफॉर्मली उदाई साल लोग थे तो एक दा इधर फाला से किले मने मोहन कनेक्टिविटी एक दा इधर मेंटेन करना रखा हुआ था तो इधर इन्हीं कंटिन्यू कर ले फालो इधर एक दा इनकरेजमेंट ना कोई जैसे इधर अब निहन खाली याद बेंगलोर डे नहीं कि ना खोर डे होले भी देखिए मनो हम तो 12 मनो एक दाजे गुना दिखाई ना इसे क्योंकि ऐसे बोले तो अब निहन लगा अमान लगा खिस्सा अमान लगा से अमान लगा आइडेंटिटी तो अमान लगा आइडेंटिटी ऐसे
tu ki holi ba mahan preserve ko gina apnan on sal tu pa gina gina dia apnan khushi bra apnan manai se to ju nishna apnan laga identity preserve kura laga tu apnan laga spirit tu nigai rakhi je gole alag manu alag naga kan bi apnan nobodi hikibo aro itu hikai dem aman sab manu mon laga naga community laga identity tu preserve ko kile mane aman naga manu dia ami nishna manu bara logina piche manu nijo lag kotha kole na pare nijo laga kana guru le na pare sab harai jai je mohan to itu mohan youngsters idia I'm very fortunate I should say to have I mean like to be in such kind of gathering where like almost all are young people. It's a good platform for me to say this that we are the one to preserve our identity, right? Otherwise we will not have anything to pass on to our coming generation. So kung ba alam ko sa wala size puchupok lagi sa nagi. So I think I'll put a stop from there, but yeah, just last thing that itu mohon jadi Aisyah to pat bi bichi khawo mangsubi tangor khawo itu nishina mola akhaze mohon itu celebration kura bichi de pat bichi khanishna kambi bichi guru aro mohon aro mangsu tangor khanishna mohon kambi tangor guru kana itu akhaze. So may the celebration of this Nyi Festival keep the Tikhir community under the guidance and protection of our Almighty God, and may the good Lord bless the community to continue to strive towards with higher excellence. God bless Tikhir community and long live NSU.